okushaba bamakano kukongera kwebikira kwahebwayo omuhwezi wa speaker w'ishengyero ry'ihanga Thomas Tayebwa kandi aba yabahereza miliyoni 20 nk'entandiko omu sako yabo. Ekiteekateeko ky'okutandika sako egi kikabahebwa Honorable Mwine Mpaka kandi aba barundana sente zirikwingana miliyoni 509. Akina abatererezo mwaja mukakoma nanye n'ondi banakoma okubaterera onganisha kashanga kabuzi nanye omusoko ilizo lunibamini omutajaja Mwine Mpaka tewali kyakoze banange bano baggaali. Mwine Mpaka mutubulire akoze ki linesomero kuba ntandikireko okuba mugamba obudde bwange mumalira nyakali kuba ntandikireko erishomero lyanyirikasi ninya nali kiye kawe farasi kinana ekichachi yanja ngata miliyoni 10 emujimanyi. Honorable Mpaka shabara abanyishengyero kwija kumuyamba ha kurundana sente z'entandikwa eya sako yaba makanika. Umuntu omwe nakwenda ekikuturabizo mu bibine by'abeterine no kugira ngo ubonane bakitungamu konka wagira ngo umuntu omwe muteke sente omushaho tutukukibasi na government karemwa ekiremerwe nabwo ekyo ko kuteko omukibina bona kigasha bingi atwire na higa abantu okujeteraniramu konkeri izoba ba makanika oba ba engineer ba mamotoka omuri Mbarara City okwija kweterana hamwe n'ekintu kye byafayo. Omugani makuru abakaguta Yero Youth Home District ya Kanungu bekozere mu murimo gwo kwehindura enteekateeka yabo ekirikumanywa nka mindset change kandi aba bagizire oruterane ekikozerwa omuringo gwo kutongoza obutabo bwa Yero oburikubahwera kubika nk'eminyeto hamwe n'abakazi. Oha ogutwine itweka KYY ekyo kubanza ni mindset change omuri ba member bitu kandi hamwe no mu minyeto yitu na munonga kuko kubimanya ige minyeto okureba ngo bamanya ekirungi ekihangeri rikozire. Ekya kabiri no manya ihanga government yitu nyamurungi ya NRM ekarete ibintu byingi PDM ya leta nanka sente z'eminyeto. Oscar Kasya oyebembire byona najara ngo hanyuma y'urutayo rwa President Museveni rwa PDM obwa hati biguceramisho. KYY kuyamazire kuba launched omwaka gwahwire bahika bashanga ngu nikirungi na ba mama babo kubata omutunguka ya government kandi kubakundisa programs za government kandi kubakundisa programs za NRM bamara babashaba ngo nabo bekoremu ekibina ekyaba mama bakaguta Yero Youth. Iki kibina tukacyeta Mama KYY. Mwere Mama KYY obutabo burukike emitwaro 2 nubwo buhirwa abantu barikwingana emitwaro 2 okuma obuhame bw'esente zibarikubika okubahwera okurwanisa obworo. Amakuru agagasha kwa Chill Ramadan na Hweza Wilfred.